kultura u Bosni i Hercegovini. Evo, prije svega čestitamo vam na funkciji. I pretpostavljam da ste zadovoljni, evo pitao sam i doktora Jakupovića, Ajdina, jednog velikog mecenu, pretpostavljam da ste sretni i zadovoljni večeras jer šareno je naše večeras društvo bilo. Kako da ne, večeras je bilo izvrsno. Zadovoljni smo kako je sve proteklo i već se fokusiramo na neke konkretne aktivnosti. Evo recimo već ćemo sredinom avgusta imati aktivnosti povodom imat ćemo neke aktivnosti sa Kinezima, sa Kineskom akademijom nauka. Ja sam također noslac tog odsjeka, tako da ja sam već počela o tome da razmišljam. Da. Bosna i Hercegovina, odnosno Prijedor, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Ruska federacija, dakle, kultura nema granica. Upravo tako, kultura nema granica, nama je zaista toliko drago da su se svi odazvali, da su došli, da su nas podržali, a ja se nadam da će tako biti u budućnosti. Da, eventualno onima koji razmišljaju o nekim zadnjim namjerama, ovdje nema zadnjih namjera, ovdje nam je želja, dakle, da prije svega razvijamo se, odnosno kao društvo, ali i da što više komuniciramo i da ta naša različitost u stvari bude bogatstvo. Upravo tako, vi ste to ljepše rekli nego ja. Nama je cilj zaista da uvažimo sve kulture, sve nacije, jezike. Nama je u cilju da se na taj način razvijamo i ja sam optimistična i vjerujem da će to ići svojim tokom.